Ngibonela ufuto lolufana ncamashi emkhathini weMbabane Highlanders kanye neMelika yaDonald Trump. iMbabane Highlanders uma siyibuka emaphepheni kubo social media iprofessional kakhulu futhi ipowerful kakhulu, yesabeka emandla ayo, kodwa nathi ifika egroundini tsetsere kuhamba kwenkalishi bodzindvase ngema chicken portion idliwa onke lamalanga, onke amathimu nje atikolekela bo 3 points lapha. Ngisho neWanderers imbala leyatiwa ukuthi ngizindvase mayifika kuHighlander ifika ivuka ime ngetinyawo ibabe bengumlilo. Ngule Highlander ke injalo ke nale America ya Donald Trump. Donald Trump libhova lelisinata kutamatama umhlaba nyalo udla umuntu uyamcetha wefika lapha kulomshini lo iIran nyalo sobhizi uyatsatzalata nyalo lapha emadzethe ehla ngemlende so mema onke emave emhlaba so hamba yankonkotha ngala unkonkotha eChina, unkonkotha eBritain, unkonkotha eFrance, unkonkotha lapha nalapha so uhlaba inyanza le ufuna kulekelela, kodwa uhlala athi yena ushonga ku social media kuma media houses zihonga vele iAmerica sihonga mase tifike egroundini eshashalazini iIran ikhweliyate ehle injalo neHighlander idliwa everyday. Sisaba ngisho ukuhleka emkhathini webantu beHighlander ngoba bathi sihleka bona kanti nesihleka indzaba tethu bese bashaya ngoba bagawatsa kushayana.